Reyo ngendane nawe mubikona ntakiza kibayo umunsi Reyo Siporo izakina muzayoberana uzumva kagoma kanihera uzumva imirishyo n'imihamirizo tubikote ry'umukara yambaye karuvati yameze cyose kabimura Reyo muramutegezo mubareze niwe mwamba Aperi ndayemera Aperi ndayemera nta kindi tubasaba uretse mu rushundura apatupa Aperi na Rayon Sport ubwami bw'umupira w'amaguru w'u Rwanda wagarutse. Abafana b'umupira w'amaguru mwitegura imikino itazibagirana. Iyi ni derby y'amateka ihuza amakipe akomeye cyane mu Rwanda. Iyo ni APR FC ndetse na Rayon Sport FC. Uhereye mu mateka yabo, ibigwi byabo, urukundo rw'abafana ndetse n'ihangana rikomeye ribahuza, ibi ni bimwe mu bituma uyu mukino uba igitaramo cy'igihugu. Dore iyi nkuru dutangiye irimo ibi byose, irimo amateka, ibigwi, igikundiro, ubukeba, amakuru agezweho bijyanye n'uyu mukino uzaba ku itariki 8 Ugushyingo 2025. Wowe icyo ngusabye ni ukubanza ugareba ko wakanze subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubona andi makuru mashya y'imikino agezweho, ibiganiro byihariye, ibiganiro byisesengura ku rubuga rw'imikino ndetse n'ibindi. APR na Rayon Sport ubwami bubiri bw'u Rwanda. Amateka y'aya makipe kumva abanyarwanda bose bihebeye ubundi nayahe. Duhereye ku ikipe ya APR FC cyangwa se Armée Patriotique Rwandaise Football Club yashinzwe mu mwaka w'1993. Ni ikipe y'ingabo z'u Rwanda RDF kandi ifite intego zo guteza imbere impano z'abanyarwanda ndetse no guhagararira igihugu ku rwego mpuzamahanga. Kuva yashingwa yahise ikipe y'ikitegererezo mu mikorere y'ubuyobozi. Ku rundi ruhande ikipe ya Rayon Sport yose ikibibona itekereza yuko ariyo kipe iyoboye amakipe yo mu Rwanda ndetse ikeka yuko ariyo kipe ikundwa n'abanyarwanda bose. Rayon Sport yo yashinzwe mu mwaka w'1968 Nyanza iza kwimukira i Kigali. Niyo kipe ifite abafana benshi mu Rwanda. Abafana bayo biyita gikundiro y'abanyarwanda kubera uburyo ikundwa n'abantu bo mu byiciro byose by'igihugu. Ariko dusubiye ruguru gato, APR ifite ibigwi, ifite ishema ndetse ifite n'ibindi bintu abakunzi bayo bagaragaza. Urugero, ibi ni ibintu nk'uduhigo yanditse ndetse n'ibigwi APR yo imaze kwandika nk'amateka. Iyi APR FC ifite ibikombe bya shampiyona birenga 21 bituma ikipe yatsinze inshuro nyinshi mu mateka y'u Rwanda. Yatwaye Peace Cup inshuro nyinshi kandi ihagararira u Rwanda muri CAF Champions League. Umutoza wayo muri 2025 kugeza ubu ni Abdul Talib ukomoka muri Sudan, akaba yaraje asimbura Thierry Froga. Abakinnyi bayo b'ingenzi bitezwe cyane cyane muri derby zabahuza wa gatandatu ku itariki 8 mu kwezi harimo uwitwa Djibril Ouattara, akaba ari rutahizamu ukomeye cyane w'umunyaburkina Faso. Uwo bita Denis Omed, uyu ni umuhanga cyane w'ubuhangange mu busatirizi. Hari kandi Nshuti Innocent, Ruboneka Jean Bosco ndetse n'abandi banyarwanda bakina ku rwego rwo hejuru bakinira muri iyi kipe ya APRFC. Kuva Talib yagera muri APR, ikipe yagize impinduka zikomeye mu buryo bwo gukina, ikaba ishyira imbaraga mu rubyiruko ndetse no ku mukino wihuta kandi w'umwimerere. Ibi ngibi rero ngo bikaba ari ibintu bigomba kuzatanga umusaruro, tukazabireba cyane cyane muri iyi derby Emile Corinne iteganyijwe kuba ku itariki 8 Ugushyingo. Iyo uvuze ibyo ngibyo byose rero ubibwira umufana wa Rayon Sport, nawe ahita akubwira ati tuza sha, twebwe natwe dufite ibigwi ndetse dufite amateka. Ese ubundi ibigwi bya Rayon Sport iyi kipe yita Isaro ry'Inyanza, Gasenyi, Gikundiro n'andi mazina yose abafana bayigwijeho, ibigwi byayo ni ibihe?
ubundi ibigwi bya Rayon Sport icyambere ifite ibikombe bya shampiyona 10 n'icya Sekafa Kagame Cup yarwaye mu mwaka wa 1998. Muri 2018 Rayon Sport yageze muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup. Ibi nibyo bahora babwira APR kuko ndetse ngo nta kuri cyane yigeze igera hanze y'igihugu, ariko Rayon Sport yo rwose ngo yageze muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup, ikipe ya mbere yo mu Rwanda igeze kuri urwo rwego. Perezida wayo kugeza ubu ngubu guhera muri 2024 yitwa Twagirayezu Tadeyo, naho umutoza wayo ubu ngubu kugeza ubu akaba ari umutoza ukomeye cyane witwa Haruna Feruzi, yaje asimbura ya Mini Zerfani ya Tunisia ndetse waje mu mwaka washize. Abakinnyi bayo b'ingenzi muri uyu mwaka aribo bakunda gushingirwaho cyane harimo uwitwa Azizi Basane Kuranya, umukinnyi ufite ubuhanga bukomeye cyane, umukinnyi w'akataraboneka, afite ubuhanga ndetse n'imbaraga nyinshi cyane. Hakaza Farenganye, akaba ari umusheri w'abareyo. Abareyo bose baramuzi, baramwirahira, baramuvuga, bamuvuga imyato ndetse kubera akunda kwigaragaza. Hari kandi abandi bakinnyi bitezweho kuzakora ibikomeye muri ibi bihe, harimo Mugisha Francois bakunda kwita Master, Yadukunde Eric bakunda kwita Radu ndetse n'abandi. Rayon Sport kandi ikomeje kuvugurura imiyoborere no gushaka abaterankunga bashya mu rwego rwo kongera ndetse no gukomeza kubaka ikipe yabo y'imbaraga ku rwego rwa Afurika. Ese ubundi aya makipe yombi ko tuyabona hanganye muri media, abafana bayo bivuga ibigwi ndetse bituruka kuki? APR FC na Rayon Sport ni abakeba batandukanye mu nkomoko ariko bahuriye ku ntego imwe ariyo gutsinda. Ikipe yose iyo zihuye muri iyi derby ibishaka gutsinda. Ibi zitandukanya, Rayon Sport ni ikipe y'abasivile n'abakunzi b'umupira, APR ikaba ikipe y'igisirikare ndetse ikaba ikinyabiziga, ikaba n'ikinyabiziga mu mikorere. Iyo zahuye rero iba ari derby imwe kabiri mu mwaka, ni ukuvuga ko iba ari imwe cyangwa kabiri mu mwaka, ariko imbaraga zayo ziruta z'umwaka wose. Zihurira mu kibuga, u Rwanda ruba rumaze guhagarara mu ishyaka, amarangamutima, urukundo, ishema ry'igihugu. Abafana baba bahagurutse bashyushye igihugu cyose, habaye ikintu gikomeye. Mu mateka yazo APR yakunze gutsinda imikino myinshi y'amajonjora y'ibikombe, ariko imikino ya shampiyona cyane cyane Rayon Sport ikaba ariyo yigaragaza. Imikino y'imyidagaduro abafana bagaserebra ndetse bakishima kubera yuko ikipe ya Rayon Sport ari ifite abafana benshi cyane mu gihugu. Kugeza ubu ngubu APR mu makipe ya mbere kuko hari imikino myinshi itarakina, naho Rayon Sport iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 18, ubwo ni nyuma yo gutsinda Rutsiro FC umukino wabaye ku itariki 2 Ugushyingo 2025. Umukino utegerejwe cyane uzaba kuri wa gatandatu ku itariki 8 Ugushyingo 2025 kuri Kigali Pele Stadium, ukazitabirwa n'abafana ibihumbi n'ibihumbi bose bazaba babukereye. Umutoza Abdul Talib yatangaje ko azakoresha uburyo bwa 4-2-3-1 mu gihe umutoza wa Rayon Sport w'umusigire nawe ngo avuga ko azashyira imbaraga cyane ku bakinnyi bakiri bato bafite umuvuduko n'ubushake bwo kwigaragaza. Mbibutse ko amatike y'uyu mukino yamaze gushyirwa hanze ndetse muri VIP ni ibihumbi 10, ahasanzwe ni ibihumbi 5. APR ikundwa n'abafana b'urubyiruko n'abakunda umupira w'umwuga bashimishwa n'imyitwarire inoze iyi kipe ikunda kugaragaza ndetse kuko ari ya gisirikare. Naho Rayon Sport yo ikomeje kwitwa gikundira abanyarwanda, ishema ry'umunyarwanda wese, umuturage w'Inyamasheke, umuturage w'Imusanze, umuturage w'Ihuye, bose ntihajya habura abareyo. Ni igikundiro y'abanyarwanda Gasenyi. Iyo zihuriye mu kibuga bigaragaza umwuka w'urukundo,
amarangamutima atandukanye agera hose, u Rwanda rukabaho nk'umuryango umwe wibumbye umupira w'amaguru. Ejo hazaza h'umupira w'u Rwanda hagaragazwa n'aya makipe abiri. APR FC ikomeje gahunda yo kuzamura urubyiruko muri APR Academy, naho Rayon Sport ikomeje gushyira imbaraga mu mikorere y'abatekinisiye mu gushaka ishoramari mu bakinnyi bashya, zombi zifite intego imwe: guteza imbere umupira w'u Rwanda ndetse no gusigasira ishema ry'umupira w'igihugu cy'u Rwanda. Icyo twasorezaho, mu mateka y'umupira w'amaguru y'u Rwanda, APR na Rayon Sport bazahora ari ibimenyetso by'ishema, urukundo, ubwitange uko zikomeza guhatana mu kibuga. Iko amateka mashya yandikwa, amarangamutima y'abafana akarushaho kuzamuka. APR na Rayon Sport ni impano y'u Rwanda ku mupira wa Afurika. Nawe ntucikwe, kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ukomeze ubone inkuru z'imikino, ibiganiro, ibyegeranyo ndetse n'amakuru mashya y'imikino ndetse n'imyidagaduro.